Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Miyaka titayang ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa mata nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter iyan. Peter kuno Sulaiman bin Daud, Nabi ula Sulaiman alaihi salam. Atiyana la atufanna al-layla ala 70 imra'ah. Sebenarnya tigena iman tua tigen mata na tigena pelipta kwa tigen siku pito pulu mga bubaya tigena mga karumako iman tua tigena gagawi kulluhunna uman isa kira na tigu Sulaiman na ta'ti bi gulam mbuat atigen sa mama tigena kulluhum yuqatiluna fi sabilillah. Mani isa kiran agyang ko tayo kumbuboteran ikumbuot agyang ko tapito pulo abubay na mbuota sa katawa manguda alaw nagyang ko tayo manguda apito pulo mga ripallah na yuqatiluna fi sabilillah di silan di makiprang saradan si Allah subhanahu wa ta'ala mana lang unin mujahidin mga ripallah subhanahu wa ta'ala agyang ko tayo tiruan niya ro na Peter uno malaika Peter o malaika si ko Sulaiman atigena qul insyaallah pero ang atigena insyaallah pamakamiw su Allah subhanahu wa ta'ala falam yaqul uwid na dan yan pero Sulaiman fanasya nagumyalipat sa kanyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nandun na yung gulula mangurip Allah falam ta'ti minhunna illa imra'atun wahida faja'at bishiqqi gulam na daati gina mimbawa ta sa gyang kutuwa pito pulo abubay inun ta sa isa-isa kiran maurit Allah subhanahu wa ta'ala sa mimbawa ta pan na inimbawa ta na bishiqqi gulam maana sabay di ko na mauda maurit Allah subhanahu wa ta'ala na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi pantagro at tigiw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upa maka Peter yan at tigiyan so insyaallah na lam yahnath na dia tigiyan na makapamukog na dia tigiyan na kalipat mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kituman yan nagyang utwa ini pramisian ulina ini siya yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ulina Peter yan wa kana darakan lahu fi hajatih na upap na ko Peter yan at tigu Rasulullah so insyaallah na sabna ratige na mas mapiyon ito si sagyang kutuwa kailangan yan maana mas manugula kakatarima sagyang kutuwa singanin yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sibunsan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sagyang ka na hadith na paganayroon na sumanga nabi na lagid siran din no mga manusia pagkaripat pa mo nagupagkalipat mo mawalip Allah subhanahu wa ta'ala padumpan mawalip na Allah sibut nun nagyang ko tuwa ka pero asagyang ko tuwa insyaallah si kulang wana pangalibagan ta si kumasa ada makataning mawalip Allah subhanahu wa ta'ala kaptirwata sagyang ko tuwa insyaallah si kulang wana ptirunta mawalip Allah subhanahu wa ta'ala pangalibagan ta si ko makataling maauras o di masa mawalip Allah Doon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto kala singan nino mga nabi nagu kala anta pera na mabiya gigidaging kuto Nabi Uda Sulaiman pisingan niya nagyang kuto papakambuot sa tanto amada kala mga muda mga mama ipantagbu sa di ka sirbiswisi ko agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala paduman mangurip Allah sebut na kailangan na so manusia na dinyan di peniatan sa mafia agyang utuwa dinyan di kambu bawata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala padu panigira ko na kapakay pag-isi manusia na tingin na pamabis na tigin na so mga nabi na ad na katuong kira na isin ito kadak likaroma na ay sembagyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na uway mangurip Allah subhanahu wa ta'ala
kagia suka pangaroma sa madakal na sugo na yan wag may islam hangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi daging utwa Sulaiman yung utwa kaplibot yan lagi utwa mga karoman yan sa api ito po hangurip Allah subhanahu wa ta'ala sipong ko pada hadith na remi aloy na magato sa bubay ang mga karoman yan hangurip Allah aplibutan yan sa geng utwa kuwi mahisingan niya nakapakambuot sa mga mama di makibrang sa lalang si Allah subhanahu wa ta'ala.